MLA kan Nongstoin constituency ubah Gabriel Walang ulah pentip nang bagi nang ilam kan Nongstoin Assembly Youth Congress bahkan don kejing penkub borami ki samla pule ki belawan cakmat aki eksemen baper bala penlong daga embos nehu bat kumju gitu ki bela pas ki eksemen MPSC bat UPSC ki nong ilam ke NAYC bat DYC bahkan top yu ba Ronalds Aim bat ba Fenderson lengdo nong laj kila pentip bakate kejing penkub boram kandai bet tang na bentai ki samla pule jong kan Nongstoin constituency MLA bat MDC bat katarik bakhadu ban pediang ikot kisla badon kam kan long hak khat saw trik benai bapra arjar arpusaw Gani kapor na kalian gini kum ki samla melam jongga Nongstoin Assembly Congress ni kome ni ai play yang samla pule jongga ni kadong katai Nongstoin brokaway bala pas ma kini ke sambo per kalau ada penlong daga embos engkar buat buat ada penlong daga university nibu di nakalian gini kadon ga program ga bangis le kembali agani resnen berada kata kalau ga MLA Excellent Academic Award kabangin sa pelong biang haus sem arja saw Jawabnya dengan Nongstoin konvensi. Di hari kapor tua penai dipuntik padba sa ki sama pule. Jawabnya dengan dong katai Nongstoin Brokaway kepada juga konstitusi Nongstoin. Bahagia ni ka Excellent or MLA Excellent Academic Award jawabnya Ustaz Marja Rusau ginsim yang dikena pule. Kata kalong kapaningkong ginsim yang ki SSLC merit list kita gelong kena bayo yang top 20 kita gelong 90% above di kebaan minsim dia gini kena lepas ya ke HSSLC berokot ki stream but minsim tangi gitu di bayo rapusan persen syaneng ngani above nang ta hagani kasnan ngilero bat kubrom namta kidi pas ya ki graduate brokot ki stream bat ya kidi kena nginsim ya kita yo prapo person above namta nginsim ro ya ki post graduate jong brokot ki stream taru nginsim tangi bayo prapo person above namta yin kubrom ro ya gitu sama puli jom ni kalau bertai gitu ni kibala pas ya ka PhD lani Doctor of Philosophy kalau kata min kubrom bro namta gitu sama puli kibayale namta ni exam lepas ya ka UPSC MPSC jom kani ka prelim diladon kena samla jogani kadong katai Nongstoin konstitusi Brokaway ki bala ban qualified kakum kini ki percentage ka ban nakaliang jongi kum ka MLA Excellent Academic Award ki ba qualified yang ni di kisah ai yang kita kijidon kam kum pikot kisla kenang bangila ban screen yaki kenang banginai kataka Cikut kubrom dan ikinu ki award kebangin sa penbet adin. Hakabay day berki cindan kam kabaring kom isamla pule ki badai hapo upur usam jaga Nongstoin constituency legislative assembly berkunjuro ki bahap apa Nongstoin constituency juga district council. Kabar day ban pa ngani ban submit ya ki final mark sheet ngani certificate. Kabalai submit ya ki epic jong kita samla ki bala pas bah bat kita samla ki bampadai epic ban submit ki epic jong ki mi pa nangta kapor ban submit ke lembah kan sedang lalu ba pilayo jing tip lembah kan ika bor ka kubor lembah ki YouTube lani lembah ki kubor ki newspaper bat ka tele ka bakhaduk kan long khat saw trik ju balai Agos arjar apusal tena ka benta ki jingtip ki ba company filapan phone kini ki number harum pra lain nyau
sau san pra sang but kendai pra san riu way not nhiều sao sikintin nakalian gajungi kan congratulate yakni baro kisamla kibalawan ra yakaburam hakadong kathan jungi jongkanong stoy kublai sibon